Kidekot jang kehenyo Trap National Youth Front, haka jing yakendu bat kinong thok kubor hasilong press club haka lai puwe tarik unai tung hajar pulai, kila pensyai pat ba, haka baya day bat kajing keno kabarang mi dangshen, halor kajing don keti jong kidekot keseng, banda wapisa hadin baka kerteng jong u, kalami hakilat patai kubor. Laban kedo, baka wei kalong kemi kabasyong basa hamaulai, kalayok priang yakashiti da wapisa kaba pulak tingka, na uwe ubri uba kerteng usin syar kemdej, ubalakam ba ude udukot jong ka HNLC. Kani kalong kami kaba im da kaba syong dukan, kalapa da ka email siya uba bless da kar ubade u president ka HNYF, East Khasi Hills, ban kerpat ya kaseng banyak ran lem halor kajing yok pediang ya kajing da wapisa, bala yok pediang na ka HNLC. Henry kani kajing pa jing tip jongka, kalapoi siya kawai kakot kubor kasi urupang, bad ya kani lapen mi, ha kani kakot kubor henne kasngi. Haba pensyai halor kani, u president ka HNYF East Khasi Hills uba bless da kar, ulayatu bawa la u president barang ba jong kaseng uba sadon bela ude uksiang hapreng ke sarkar bat ke HNLC Henry kam don kajing don keti jong une kaseng ha kabaya dai bat kani kajing dawa silpa ni bang shan do na e ka bang bang ne hai koi tarik anta kajing shan do bisa at pulak ha HNLC lamba sensha hindai di kalami ko teng jong ha ni teng kata ma sensha ni ada ka macam ini ya macam percaya betul. Jika itu bang apa saya kalau bang kalian macam ini tidak ada jenis konflik, jenis ngomong dengan step kat bang dengan step kat bang kali mat kanawan phone nak pang bang dan kata kajing shadow apa saja wait kong pat ini ngalah kalian pang lasen jangan email ba kia kali sebuah pisaru langsung ini beri lah hak betul pada email sebuah pang dan demi yang kesini baik nak cari kubur di nak kalian berjumpa kita pada posisi indit makam untuk kata-kata nama ba ni pun pressure group wat ada hawai nak kalian bunyi pesan HNF bagi HNLC kalau tunggu mas dan bala pesan nama ini kamu siang benar HNLC andai hak kabedi pak kata kecil pisah unyusin chat hinde na kalian jungin beseng menehi na smulungo na dakka ka jingo khaw beseng pamantan bu ina ngedon ka meeting ba beseng shawangin wan jene tina kalian jungiru ni marni kong ina pan jingerap nangi ka seng jingerap atani ko keteng junga hangi ba bes samkha panan chikuye fi ye email ba bang ne bu inshai vai ni tong na kha da email so bang ni ka ne ka yang buat tansi, pengen kulit dia, kemarin kita di kebetulan, tangki poin bah, tangki poin kulit mau, padang kam tam. Of the HNF Shillong Jishami Shillong City East Khasi Hills, Office of the New Trap National Youth Front, Moyong Black Office ni Pangdan po Moyong. Iba akan saya ini yang officially kita mulai membuat. Hani kita orang bak badan kurang ngathor syafim tagasni bagi tip. Halo kubor balsap yang akirinsan bakilat thai kubor minuni gasni kani kubor alam lor kimat kecing doa khajana dan seng HNLC lamba area collector jongki simshar hinde. But ngadai Bagadei na nasional syong besar po mulai. Bagna la imjam po manpaniat kayeng kesem lembaga jingmi na gabukan jonga hamulai. Hendrai mentah la sisnem kinti kajing sosat kalawan mensyok hakalang yeng jongi habang ile opdiang isti dawa khajana na kesem New Trap National Liberation Council HNLC lembaga nomor besar joki ususia kendai Universitas Kendai melakukan nyukong AHT City mencuan hawnai nomor jongsenam arjar kue hal kapal dewan bangadai bersil arpulak tingkat syakasem HNLC namanta kisdam baru beladam habang lakukan bersil dengan khajana kabaong bangamdan bisa bersil kat kata kador kabahe namarga hapan sai ikun dikti badan pendap ke jeng kesem uniu brio la bengem tempang ngada baong ladangam siu
asem HLC kan seshim no ika cikim joki bahayem asem jonga baro daga bang susiat yap yaki hakanu kanu por kabang poi perkhat uni ubri ula berngam susu daga baong asem HLC kalong hapo kifo ajat jompu pakhna jompu ba Julius kit bok darphang bat wala dau pakhna jompu dan bendi ndai bale yagani ulale ulai kat kabang umon bat bangan i ya kate kabang ong aseng chansi kan le daga bati HMF mo ni kan shai bet show ni brave show ni suncha kimde bat nagaliam chungi ni kwa kan shai shapi media shapi pada barok khai ba dangagi ni khia sniru nagaliam ka chansi ka shai Shekilat Taikbo, Sheki Media, but Sheki Pai Barokot, but HNC, Mata Randon, Kata Pistol, Pacing Keren, Yesuk, Kaban Saurlong, Negaman Kurlong, Ringtang, Namapong, Namarba, Nagalia HNC, Galat Shai Baka, Amdal Mata, Taraching, Lumpi Sambian, Ray, Kadeta, Pacing Kabu, Jong Neba, Kim Sencha Kimde. Tinagadia Bajuni, yo nega sai kuanta bagi ni kong kami tu teng jadi masuk orang bidan na bisa mulai bagi game jeko agar na baba bisa pun na kan bagi bisa kebai la ai jindawa ka pula bala kipuni tu pada email berkoi bos ko bagi ni kong ila sistem barang tu kadang kaji bergam bersip na kalian jong ni undai na kalian juga chelsea ringa ko kam sai ka chelsea ru amdan menta ru hagi menta mandawa bisa manlegi kambian na Randon hapo talenti kabagsoka kala shim jikle kala shim responsibility mandam kecing ekran sujumut emotion so kan hapre ga HNC batka sorka pina kalian juga HNF ni kumpasen mata ni penbana baro kiba syakwa pisah kerteng HNC bagi one stop HNC lada bidon kam shisha bagi yo shisha kita jing syakwa pisah in one but in penshai inde tang sutho ni bo ga keteng yaitu nam tagajar ko kami thu ngi rugin hadu kamu ngila ngi te taru tingis kam bayo don tulang yong kiba sedang mantun kiba sedang mau ujat kiba sedang membisni ya ga HNC ru yang tangi ngi entek mami magi report matamlo ga shan re nakalian jungi tentu ba nginyai bodin nginyai wat nginam shop lighti aseng ka bu daga ba maham tik yung ni brio balami ha ni usencha inde but nginwa ngi but kibrio lada tidangkan diga jingram subhati man chek sanga HMF kaya bagi di banwa kaya bagi di man ya chakmat nginya namar bisu ngi haki newspaper khamde ko isu ha email shagi media kan tangi sudah diga jingro ha ina kalian jumi hi kung kasem ngin ay nila warning yaginu no kibrio ko penonton apply ka ten joka HNC lembaga HMF ngingin dan kecil clear bak ngingin dan mentah taruh ini nak kalian kecumi lada kikwa hi kilap kita di sisa kamera joki kilap day bendek polis station kapitidan bisa kilap win IFR kilap ni komplain mentah baik ni uton nak kalian di peta lada ki semoga ni beseng HF wan ni memang kejira ni biar di teman di beli kedua face to face ni masih thok ni kena tip ka jat kan tip ka jat sa sha tip ka day nam day ni ka bala ka siu ka day nam day ka ta ku la ka diru tinagalian mo sangi ni maham ka bak ni ya ni smart banwa ni ka gibri ko dan pamala ka HNC ba ya HNF